adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Karbi Anglong Autonomous Council EM-pen MEC tumaphan sai hema bohagi kim kirang jiaphan sai kiding bangso sai hema bohagi kim kirang jiaphan kado kawi kuti phari sira troxike praisia tangka ki panong pon bangso hem ki kim kirang jiaphan council colonialong kido an EM MEC Priponsi kim rang ponpo kimi EM MEC boha kimi ahok bangso boha kimi ki kim kirang ponjia phanpura phaikuni ni phain koi rai siarni MP Amarsing Tiso alhisar poman pen kachitong dunalong MLA Dorsing Ronghang EM Rites Inghi EM Richard Stockby EM Billy Mohan Khaklari KAC Principal Secretary Mukul Kumar Saikia Secretary CM Taro CM Special Secretary Miji Kropen danglok keong dung atum chitong dun ringti bangso EM MEC bohagi kim kirang jiaphan KAC long tang kawi bonta KACCM Dr. Tuliram Ronghang hin pen bor iponsi CM Sarma pen chingki chingwat ponsi bangso bohagi kim kirang ponjiaphan saideng pondo lapen bangso kimi sena bohagi kim kirang patang ponsi EM MEC tumsetami radaphan ki claim ki damalong ninging sampo bangso hem ki kim kirang isek bang ke EM atum kapre kalong setami boha thik ponpo lapen konat anam pen ahem setami thik pon nang kokpo pusi EM Amarsing Tiso pen ningje pon laso isek bang ke lapusi amethang nani bhara hem sitame Karbi Anglong Autonomous Council pen EM lapen ke MEC atumaphan sitame Karbi Anglong Autonomous Council pen nani bhara ahem pusa mithang pachien na poisa bange pidon ponole Assam government lo ola MLA akwata minister to kwata kiki motala pula yola nilim mulo MLA Dorsing Ronghang ta alang tung aprang akwata lolo amasla kiki masi government pensi hara kadong lesi lada hara hem sigi dolo no lasi ladak ta lason Bhara ke government si no dang council pensi son council pensi people laso sek lapen bangso bohagi kim kirang prabjin pen sigi patang ponjia phan stami bor ipon poputa MP pen ningje pon 2 first phase Karbi Anglong Autonomous Council labangso EM lapen ke MEC quarter labangso kikim labangso foundation stone lelo 171 crores lapen ke total project bangla ke 300 plus project labang ke SOPD pen ke chief minister special package chief minister special fund pensi elitum kaching honai ninga chethe nai a songya po mate CM Karbi Anglong to Dr. Tuliram Ronghang kachuning ripensi labang so apoisa bangke special package penang pilo lapen ke lada kikim kera kado ovelong sitame nang letum presajir po labang Karbi Anglong arat kado ovetum sitame a quality kepami sendi apa nang letum kata kado sitame langdot pon nilitum ta langdot po sangti pen semen pangui ita ta mesen ita si ke pima henoda ita si ke pima lapen ke building ki maniom lo pulon kai ke mata semen pen sangti ki mix abang ke labang ke mixer machine pe nahi iri pe no si mix kuri lo pulon lage 60-40 ratio chodi alam mangata machine pen lo te 90:10 ratio wang pola hai ta nang litung kato eta lang du nai Lapuson EM MEC bohagi kim kirang ponabang ke isi thedung kaching thurang theklo athe non EM MEC tum ke do boma hemmate akwatra bangki ke ban thektik anlo komantu dong kopi ko son pone chipu thek thepi na sonlo lasi ke do ana bana hema bangke pre ed pen akimi kimrang pon pamelo purote kachelang alon lapen RD doklong asong si nang manpo news report Harsing Ronghang KTV News Rong sopi mati town ke parlo pon la ki isi ka ching thurang theklo athe rong sopi mati town parlo pon lo puluti rong ru pendang lo me lang towar sitami lapen chojor cholanga hin punoi long le philang punoi anam nang batpo
bonda kidam tang phai kuni ni phai kri hiniar ni dolamara taw nang kang rong trok siara tuma bangki tarnar lo dodun thek thelo pura kachisong thurpak lason thotsi dolamara town committee arlo dodun thek thelo pura aphiong aphai nang bat ongsi piniar ni ana bangki rong in koi so siara tuma bangki dolamara town nang kang dodun thek thelo pura kachisong ar muchejeng ami hi patok monan pinlo Dolamara town na nelo la dolamara town kan rong so piang kang dodun thek thelo pura kachisong tumang bong laki ward number 1 pen rong pli ward number 2 pen rong troksi ward number 3 pen rong pho ward number 4 pen rong pli la pen ward number 5 pen rong trok kado kavi rong in koi so sia rara tuma bangki rong so pidun thek thelo pura me thanga rong pen dolamara town committee sai hemalong an palidam rinti bangso kachisong ahud rat pen kaning jepon atengke nelitum mate ronga rat pen danglok ronga saratum pen thangnat kaching kiching waya we pin pensi rong so pinang parlu detlo la sojok non rat atuma bangke kisunglo adhe nilituma bangke kidoga rat pina konat pensi ason ason anam an chotkali hem kachikim jia phananta hukum hangdam nang ji pulote konat pensi kiduk de raratum ki un popusi ningje pon ringti kachisong don angkok lo pini penile tum phong nia phong an nili tum chisong pon lo la bangso dalamara hawara long ke nili tum han ke town ke nang ni pusi nili tum ka do birong arada tum pen thorpek pen nili tum ning ki thile pen ning ki punggun sin nili tum chisong pon lo athema nili tum akiduk akisung la ke nili tum ke nang tum ka do beta dang theklong lo nili tum ke lohan ka chjor vera tum lo la se nili tum lohan ka chjor long setami text pon ana nili tum han nang ke en ador ke so la pen chotali leng non ke la puson si long re khai jina setami ador nang pasupo la pen te hema long setami la puson si ningkani sia long la puson sa suri na ke NG polutang te nili tum kidoga tum ke koposon se nili tum ki tu thek bola se nili tum tun e la pen piun e apo se nili tum ke la bangso taun nang ki bikok na paching thorji ma se pu non mang ke nili tum hana pasung rada tum phan ronga sor tum hana puson si kiduk ke lek tum hana ka chenek pona po se nili tum ke la bangso taun ke nang ni pusi nili tum ka do be ronga ra tum thur pet pe nili tum che song pon la se la bangso alang ni tum la bangso taun nang chi pri pretik ke nili tum ke puson si che song taing ton pon pelo che song pon nelitum arong phan rong so pinang ki parlu ki chokche athe nelitum ki duk det arada tuma bangke thangnat kaching thor side long dunti la pen dolamara hawra bangke sorkar pen gi pe hem so long dunti ke plang atum si ami tha hem chi kimi et pusi kachi song aning ki ponga rada tum pen ning je pon rinti lasila bangso kachi song chun chetti ka bangke chi song bomji athe ajara sonda kachi song pen si chunji ke lasi chun chetti ka bangke chi song bom hilang pini sitami latom kachi pheria jok sai hemalong pen kat et puta ningje pontu ये डाक दिली तुम दलोमरा प्रॉब्लम दलोमरा टाउन प्रॉब्लम लासो जो नीली तुम पिनांगान चिचक नांग लो आथे पार्टी लोग नीली ता दुदुत वखित सितमे इसुमाना इली तुम आई ये मतुम असाबो चिचित साइड सुंदर चिथेगलों lahai pen da joini ne ko son ne laan ki chingwai sar ke dilit pen da thai gande unang ko bangke lahen lo dalomora arlo ko bangke ka ching tu the bin no la wa nam sum thek lo to wa bang wak thang school ave college ave bang ave la pen mission la su dalomora lok gudan ave industry ave kiduk tung e kunna sem so kelong bo ha ki plang cho ma hem so ki plang to hem bangke alom so la pu hai po anke la so hem si plus sardun de po men ku logai tang da lo pute ko to mari ata haplok jo hawa fit asam tap hem bang chi patang ho lak hem dalomora lok kum phom trok ne ko an de lo during pen Thompson terang report KTV news Karbi Anglong district along ki ajara sonta kachisong nang lok puma Karbi Anglong a hempre ke hangpen kachisong nang pendang lok college along le admission nang jita kachisong nang PGR vijara along le along aron repen kido kithaga tumaphan tharli nang jiputak kachisong pendang lok university along admission aputhak sitami kachisong nang lasonsi Karbi Anglong ar luamat mithang ke AC do ko phita asonti na sai sitami kachisong pen chotsi pachun unchot puma
लासोन सी के नाम थांग फाइकोनी निफाइन कोय आर्नी ले थॉट सितमे असम यूनिवर्सिटी डिफू कैंपस अदोन रिया थेंगनो अलोंग लो चार्ली अरिसोई जांग केदो आना तुम थुर पाक्सी यूनिवर्सिटी अलोंग केनांग सोदासन काविया पुथाक एयरसेट प्रोंगसेट कचिसोंग पादुपन Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district hi niarlo loke Charlie aning ke hang amu maratum University angdeng an Charlie dunji pulote katebok het take Assam University difu campus endo bonta labangso University along kenang jason kaduria son ke dop pigajok ke Charlie ari soi jangatum aphong kisung gachitong nangdo Lapuan kisung kachitong aputhak non puanta AUD selong arpuki doatum ki matha krang lapen RD ki pipede dajok sai jok je loge Charlie ington koksi kachisong asai deng nang rong do Kachisong po nang kokalam the AUDC student union atumpen phirangke atuma phan ke pachinya tengke ningkan ko anpen lo ne AUDC karbiang long hempi di furong supyalong nang bilo Ladak pen penang anatum Arlen ke thenang mando sita me pinyar ni anta full fledged university ke long le derajok ason kisung kachetong nang dulo lanchot takali aning kanwang academic session along main kachit haba pora hutami main kachit habdun jia phan adi maklong do tami papleng plidet lapusondo lapen lo Charlie ari soijang aphai do os pustami penang an a department along thanbang kadure penang an do puta thanpon Pes na sini jadi na pila apa tumlang ke faculty exam nai lilo bagai December 12 juga julang ke non November da jutu po tayo bo zoology major depan mang ke pila apa paper sidang osi ode pina di faculty ka be join ni la se pila ke sum ke lab equipment ka be jada be la se jada claim da sini ni hing nang ko aso kisung tumang la lan be Secretary of Assam University Difu campus. Today we are gathered here in front of the entrance gate of the Assam University Difu campus against the improper registration. See, the admission process was started in the that is only for the CUET applicants. Sorry, and that process was completed. And again, we submitted a memorandum to our honorable PVC sir, and at the requested him to fill up all the vacancies. Yes, we are very happy. They have given a chance to non-CUT applicants also. At the same time, we requested them to fill up all the vacancies. But our honorable PVC, Pro-Vice Chancellor, has denied our request. He is delaying the time. He is playing delaying tactics. So that's why we are here today. Bangso AUDC along kenang sot naya bangki kedam ke wangaphan basa phai ki jum hega jok lo Charlie ari soi jang atum dim klong ka chijang je lapusona ke sung chetong nanglu lanchot kalisi EC University pa amen ka chelong sitami ki pathu parong ro adim lapen pathu aklam ka wia jok ningkan wangta along ka pregalong ke rongdam nang lapusona ki sung ka chetong nang do puta thanpon halapu boys hostel lapen girls hostel ahem Kimlo sitami pinyar ni anta kangpu pedada jok hostel along ke doji aning ke hangatum do tami dolong lidetlo lasi lason pho kimang prabjin pen AUDC along arpu ke doatum papleng pise raknang ji pusi AUDC student union atum pen sodak pen pachini la pen ke hang padu एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर हूँ डिफू में तो देखिए सिलचर कैंपस में बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है जो हमारे डिफू कैंपस में नहीं मिल रहा जैसे सिलचर कैंपस में 3 डिस्ट्रिक्ट को बस कवर करता है जैसे हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट हो गया काचार पूरा कवर करता है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट भी कवर करता है और छोटा मोटा गलियाँ भी कवर कर लेता है ऑलमोस्ट 30 से ऊपर बसेस है सिलचर में मैं खुद जाके एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और सब नया बसेस है और हमारे डिफू कैंपस में ओनली 5 बसेस और 5 बसेस सिर्फ डिफू टाउन को कवर करते हैं ये कैसे चलेगा मैं खुद सिलचर से हूँ मेरे डिफू के भाइयों के साथ हूँ और मेरे एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में अगर मैं बोलूँ एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें प्रैक्टिकल का बहुत आवश्यकता है आज अगर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा वो आगे जाके फ्यूचर के लिए कुछ तो करेगा ना तो वही मैं बोलूँगा यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है जैसे प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज ब्लड टेस्ट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक मेजर ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी का जिसमें ब्लड टेस्ट
बहुत ज़रूरी है, जिसमें एंटीजन भी नहीं मिल पा रहा। एंटीजन वो डेट ओवर है, सब कुछ एंटीजन सब कुछ डेट ओवर है, नया कुछ चीज़ें भी नहीं है, लेबोरेटरीज भी नहीं है, तो कैसे चलेगा? ये तो नहीं चलेगा ना। और डिपार्टमेंट में फैकल्टीज़ भी नहीं है, ओनली वन फैकल्टी और सिर्फ HOD है। HOD सर तो वो क्लास हमारा सब समय नहीं ले सकता, क्योंकि लापेन केमा सोन पचुन चे पुलते इंगनी टिप्सी चेसों बमजी पुटा पचिनी थू। न्यूज़ रिपोर्ट KTV न्यूज़। लाखाइन कोई रट्रोक दोरबागोरी MSC constituency angkang daithor rongsang kiadolong kasimar jiapan KACEM Richard Stockby amithang jongjong akhiara chipadamsi rat kacheleng missen jiapan kasimar pidam bangso adolong kedam tangapora hutsita me Richard Stockby pen rada phan matha ponsi rongsang tiara tumaphan mini RCC bridge selam piponlo bonta a bridge kasimar abang non puta patang pon pide rajok rada tumabang ke cheleng pon long lidetlo bangso adolong kapetang tirega jok KACEM Richard Stockby hinpen rada phan matha ponsi tang tia kostami rad kacheleng missen japan chekinam japan tangka rabdunsi ronga rada tumaphan chekadolong kasimar ponlo Nili tumaphan kidam tang pura hutsitami mini RCC bridge bangki nang pilo setami patang te de matsi Stockby hinpen surik ke patang ka nang pidon si pini cheka dolong setami simar pon long lupusi rongsang tiara tum ninga rong luputa ningje pon rinti la bangso dolong bang ke ni tume haptai ni so sian bang ni tum la utopi ni motor hekana da parai si biko ko la saka sik sakti ini ni tum rong ben chengai si ni tum chi kim la la pen ke ni chi ni ande se tame MBC sar pen ta poisa nang lo pu sia ti long ta ni long ba ka nang ni ten nom se ka ti long la tame asak pen nang rap le pu ai pi se ta la so de long pen ni ki ma gi ding la ani jok bi kok pen ni ding le la po se ala ya so te ma na batai ti ya ning kan de batai ni se ang li poisa ke pi ya ke rap chi ki moi pu yong si aso le klem bom pu le te ang ti la so de long patang de ta ang li kai ke la so de long ma ke ne poisa nang rap jok to chatai ma ni tum nam jok to alang ni la so de long nang patang sara ka son te pu ye chu ni la han na rong chot kali lek thia rong ta long chap ta aso la se hajiwa uswar school do no somata ajiwa ke dam ke ang Morning krenga porli mini RCC bridge bang nang patang data sonte misenji athima lapu ki rong piara tumsi chehlat lapen barla porahut ki langke thilote kedam ke wang siksak pik an lasi labang so mini RCC bridge bang nang patang pida sonte me pik ji pusi ningje pon rinti prai rong thom pli bat rat tu mu cheleng tawari lo pen ningkan ke thoma prang ni tum la rong thoma tuma phan labang software basa so de long nai kim pi phansi along tum lam chak lo la pen nang kim pita nang cheng pi lo anu yok hong thoman ke nang patang pi lo setame kopi ko son lo lam chi ni det pen pot kopi ko son pen ne ma la hong thom nu yok nang emasi mang ton pi kok lo amasi te tum la rong thomara da tum bang ke chori chor lam men cheng lok o somara tum ke purhi ke dam ke wang la hai akik sak he pi kan ni tum na se adab duhu ni tum la bang so de long ke heng do pena pot ke klo bang areng so bang ta dolo ke sung ke po bang ta dolo sta ade long ma si nang patang pi pedang da lo posini tum teri me me sala posi cheleng bom lo la si pin ta me rong thom tum chelang sini tum me thang si si salam lo ni tum ma ke chun ri pena ning che thedam bang la han lo alang tum la ke klem tang bong le nang ri bu pus ta me ko nang ke cheng pi thura nang che patang pi son te ni tum arat rong thom arat tum on se jangan MSC sar pantani tum ne ning ke thelo labang so de long nang patang bi ye phan News report KTV News Pinia birta bangkil ansikang tonlo dummi thak me kardom